Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri yo twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri yo twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki enye z'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ibintu byakomeye by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi, ngira ngo ibi nibyo tuba tuje kureberaho hamwe, kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abakirwanya cyangwa se izi zari zitabara by'umwihariko zamaze kwigira kara kajyaye, kuko nk'ubu munyemerere mbabwire yuko nk'ubu muri iki gitondo cyakeye cyangwa se muri iri joro ryakeye hari igitero kiremereye cyagabwe mu buryo budasanzwe ahantu bita rwose za Ruyigi, kuri bariyeri yari iriho imbonakure ahangaha rwose hakaza kugwa abasirikare bagera ku 8. Ngira ngo ibi turaje tubyinjiremo, tubive imuzi n'imuzingo, turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru ya mu gitondo sasa, muraza kunyemerera tubanze dusuhuza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, tubanze tubasuhuze nyamuneka. Abantu badukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro, buriyo twinjiye dusuhuza abantu biba ari byiza cyane. Ngira ngo turaza guhera ku bantu badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko, ariko duhite twinjira mu gihugu cy'u Burundi kuko badukurikira bari muri Korine Munanira, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine Kinazi, badukurikira bari muri Korine ya Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Kinigi, badukurikira bari Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura, baba bari Gitega, baba ari n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi tubaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Ku mugabane w'Uburayi ntabwo batanzwe, baradukurikira cyane, ndetse baba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba bari muri Canada, mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa, baba bari hano rwose za United Kingdom, bose baba bahari gatanu kuri kagenzi kako, nabo tubahaye ikaze, tubikuye ku mutima muri rusange. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, kuko nk'ubu hari ama operation mfite adasanzwe, akaba ari amwe mu ma operation navuga ko aremereye, ashobora no kuza gushyira by'umwihariko rwose uwitwa General Neva ndetse n'abagabo barimo ba General Prime Niyongabo mu kaga gakomeye cyane. Muri iri joro ryakeye ahitwa muri Uvira hari imodoka eshatu zavuyeyo nyuma y'izari zamaze kuza amasaka zirimo ibifaru, zizanye inkomere ndetse na bamwe mu bakomeretse batagira ingano. Wenda nagira ngo turaje tubabwire imibare ndetse naho barasiwe, nuko byagenze, nuko indege z'Ababirigi zarashavegirima zikamara abasirikare b'Abarundi. Ngira ngo ibintu turaje tubyinjiremo, turebe uko bihagaze. Turaza kugaruka by'umwihariko ahitwa za Ruyigi, bariyeri yari iriho icyitwa imbonakure ikubiswe n'inkuba, mw'abantu b'Imana mwe, ikubitwa n'inkuba bagera ku 8 bahasiga ubuzima. Ngira ngo iyi ni operation nayo tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo, abantu bakamenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku rugo rw'uwitwa Agathon Rwasa muri iri joro ryakeye, wongeye gusimbuka urupfu nyuma y'uko arimo arwanwa bikomeye n'ubutegetsi buriho bw'uwitwa General Neva. Uyu mugabo binavugwa ko ngari umwe mu bagabo barimo barahigwa, kuko ngafite imbaraga zemereye zishobora kwitambika mu matora ateganyijwe, by'umwihariko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2027, ubwo ni mu nyuma y'uyu mwaka ugiye kuzaza, ibintu bikazamba mu gihugu cy'u Burundi bigatuma uwitwa General Neva atongera kuyobora. Ngira ngo turaje twinjiye muri operation ye tubabwire uko bimeze. Turaza kugaruka ku ma operation agiye atandukanye, kuko nk'ubu munyemerere mbabwire yuko icyitwa CNDD FDD indani mu nzego za politiki ivumbi ryamaze gutumuka, ndetse kandi hanatumijwe inama y'igitaraganya iri butangire ku isaha y'isaa 4:45. Iyi nama ikaba igiye kwiga ku kibazo cy'uwitwa General Neva, ndetse ikaba ari inama iri bube mu gihe uyu mugabo rwose yamaze kugira gutya akigerera muri South Africa, by'umwihariko akaba afite ibyo agiye kuganira n'uwo bita Cyril Ramaphosa. Turaza kuba tubikomozaho, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa gusa ni ugutega amatwi, ahasigaye natwe tukakubwira byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko bikomeje kugenda bituruka ku mirongo imbere ku rugamba hano kuri Duniani Kote TV.
nirukanse sindi butinde narababwiye ati njyewe iyo nicaye mu kiganiro cyangwa se iyo ninjiye mu makuru nkubita mbangwa nk'ubu uwitwa Karemba Aimable abyutse amavidewo anyereka buryo ki ahitwa za Kirundo umutekano ku isaha y'isaa 12:45 wari hatari hari umutekano wo ku rwego rwo hejuru, wa mutekano ureba ukavuga ati kabisa adui naho yamenera. Ariko se kuki adui abona amenera? Kuki abona ahamenera? Ibi bishatse kuvuga ko igisirikare cy'u Burundi kirimo ubugambanyi indani muri cyo, bya bindi tujya tubabwira tuti amacakubiri yari yavuze ubuhuha ashobora gushyira igihugu hasi. Niyo mpamvu bamwe muri bo banagambana. Dore nk'ubu arimo aranyereka uburyo ibintu byari bimeze, ubona ko rwose situwasiyo yatanye ndetse ibintu bikomeye nta n'umwe uri kwizera mugenzi we ahava akagera. Ngira ngo ibi reka duhite tunabivamo by'umwihariko twikomereze, ahubwo twinjire hano muri za Uvira. Ni Uvira kugeza amagingo aya navuga yuko ihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ndetse nimba mujya mubibona neza cyangwa se nimba muzantu bita Uvira hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uramutse uri Uvira ufite za mbunda z'inkoho zirasa kure, ushobora kuripura rwose icyitwa amabombe mu mujyi wa Bujumbura. Ibi rero uwitwa General Neva byamaze kumukanga. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira tuti Ababiligi bari kuza mu gihugu cy'u Burundi bakazana n'ibikoresho byabo. Nta kindi kintu cyatumye baca i Burundi, kuko baba bahamagajwe, baba bahawe n'akayabo k'amafaranga n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikintu cyatumye baca i Burundi ni uburyo bwo gukora ibishoboka byose kugira ngo igihe Uvira izaba isumbirijwe bahagurutse za ndege zabo, zaba izo mu bwoko bwa kamikazi, by'umwihariko zirinde mu mujyi wa Uvira, zitangiye kurasana na M23 kugira ngo barebe neza ko bishoboka kuba iyi M23 ishobora gusubizwa inyuma mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi rero nibyo bimaze iminsi biba, ariko izi ntare nazo bahanganye zikabakosora ku rwego rwo hejuru, nubwo zitari zarahanura indege hano mu mujyi wa Uvira, ariko ngo hasi ku butaka rwose ibyo ziba zabakoreye ngo bigendanye no kuba Abarundi rwose hano aribo benshi baba barimo bara-avansa bakora ibyo bita advance, nibo wabaza icyitwa urugamba bahurira narwo hano muri Uvira. Ama-ambush ameze nabi ni amwe mu ma-ambushi ategwa igisoda cy'i Burundi rwose benshi bakahashirira. Nk'umunyemere mbabwira yuko muri iki gitondo bamaze kuzana 8. Izo ni mayiti, ubwo ntabwo inkomere tuzivuze. Ugiye kuvuga inkomere byo rwose byaba ari bindi. 8 rwose bamaze kwagezwa. Abangaba rero bakaba ari bamwe rwose nyamuneka mu bagize gutya bagahura n'uruva gusenya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bakaba ari bamwe mu bagize gutya bagahura n'uruva gusenya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni ukuvuga ngo izi ntare bahanganye nazo, mw'abantu b'Imana mwe mpora mbabwiza ukuri mbabwira nti zifite abataramu badasanzwe. Iyo bageze gutya bakavuga ati adui turamwatatse, baba bamwatatse. Ngira ngo mwarabibonye muri za Rubero teritwari yose, mwarabibonye muri za Masisi teritwari yose, mwarabibonye muri za Nyiragongo teritwari yose, mwarabibonye muri za Rucuru teritwari yose, mwarabibonye muri za Bukavu teritwari yose, mwarabibonye hano muri Sud Kivu. Mw'abantu b'Imana mwe, ibyo izi za Sarambwe zikora, izi za Sarambwe nta mikino zifite. Niyo mpamvu bakubwira ati Umurundi baramwohereza hariya muri RDC agatangira kuvuga ati noneho karabati, ati
ndagaruka ndi inkomere cyangwa ngaruke ndi umupfu. Kuko hari abantu bakoherezamo ukavuga uti ibyanjye birarangiye. Munyemerere tuve kuri ino nkuru yenda gato tugaruke ku witwa Agathon Rwasa. Ni umunyapolitiki umaze igihe tubona inshuro nyinshi utavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse akaba umwe mu bantu navuga ko by'umwihariko bamaze kwambarira urugamba, niko nabivuga, kugira ngo ahangane n'igihugu cy'u Burundi. Amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 ariko abe mu mucyo, ndetse uwitwa Neva atsindwe ku mugaragaro. Uyu ngo ni Neva rero arimo arakora ibishoboka byose ngo yifashishe ibihugu by'ibikomerezwa kugira ngo aya matora yongeye kuyegukana. Ariko abarimo ba Agathon Rwasa ubu ntabwo ibi bintu babikeneye, ntabwo bashaka yuko abanyagihugu bagoma kuribwa. Ibyo bakagizemo, ibyo bakabonyemo nk'ibibafasha bigomye biyoyoke babireba. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu navuga cyatumye kugeza amagingo aya uyu mugabo yongera guhaguruka mu buryo navuga budasanzwe, ndetse akaba yongeye guhaguruka by'umwihariko akaba yongeye guhaguruka, ndetse muri uku guhaguruka kwe agatangira no kuzengerezwa yatakwa. Ngira ngo ni inkuru twahereyeho tuvuga mu mvunyamvunya urugo rwe rukatakwa. Impamvu rero uyu mugabo nta kindi bakeneye ni ukumushyira ku butaka cyangwa se kumushakaho ikosa, nk'uko babonye bagiye bafungwa nawe bakaba bamuta mu mvuto mu rwego rwo kugira ngo uwitwa General Neva ibintu bye abikore ku murongo, kugira ngo uwitwa General Neva ibintu bye abikore ku murongo. Ni ukuvuga ngo urugo rwe rwatatswe, ariko abashinzwe umutekano by'umwihariko bagerageza gusubiza inyuma abari barwatatse. Binavugwa ko bari bafite n'intwaro, ndetse ibi bikorwa byabaye mu gihe uwitwa Neva we mu ibanga rikomeye cyane yari yamaze kugera muri South Africa. Amakuru mfite atariho ivumbi ni uko kugeza amagingo aya uwitwa Neva afite ubwoba nawe kuguma indani mu gihugu cye, kuko aravuga ati birashoboka ko abanyagihugu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abari muri indani mu ishyaka ryanjye nyoboye rya CNDD-FDD bashobora kunyirenza. Ibi byose rero bigatuma by'umwihariko agenda mu bihugu ngero za hato na hato. Ubu tuvuganye igihugu cye kiyobowe n'umugore, niwe urimo uratanga amabwiriza mw'abantu b'Imana, niwe urimo uratanga icyitwa amawayiza. Kandi ibi nibyo bikwiye, kuko amakuru mfite rwose ngo ni uko n'ubundi n'ubusanzwe n'amategeko agiye akakaye akomakomeye n'umugore we. Ibyo rero ni bimwe mu bintu navuga yuko biraza gukomeza gutuma by'umwihariko ibintu bikomeza kuzamba rwose hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko ntabwo wambwira ngo uragiye niyo wari uyoboye igihugu gisigiye umugore akiyobora nk'aba General Prime Niyongabo, ngo mbwire ibintu biraza kuba bijya ku murongo neza. Ntabwo bishobora rwose kujya ku murongo, nubwo nawe yenda ukiyobora ariko ntiwigende neza, ariko wewe uba ufite uburyo uri bugitwaremo n'inzira uri butwaremo mu gihe ibintu byakomeje kuzamba. Twirukanke cyane dukomereze mu yandi makuru. Ntabwo ari ingingo nyine turi bugarukeho, tugaruke hano mu ishyamba rya Kibira. Ni Kibira nayo kugeza amagingo aya imaze iminsi ihura n'akaga gakomeye cyane, akaga navuga yuko rwose iri guhura nako mu gihe igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje kugenda kigaragaramo ubugambanyi. Benshi batanahwema kuvuga yuko ibintu birimo biraba hano mu Kibira ari bimwe mu biri
mu biri gukorwa n'ubundi n'ingabo z'Abarundi n'igisoda cy'u Burundi. Impamvu bavuga igisoda cy'u Burundi, ni igisoda cyamaze gucibwamo ibice. Ni igisoda cyamaze gucibwamo ibice ndetse kikaba igisoda rwose nyamuneka kigaragara neza ko gishobora isaha n'isaha guhura n'akaga gakomeye cyane kubera ibice cyamaze gucibwamo. Kubera ibice cyamaze gucibwamo, ni ukuvuga ngo rero kuba cyaraciwemo ibice, ibi ni bimwe mu bintu bishobora gutuma by'umwihariko ibintu bihindura isura. By'umwihariko kuba cyaraciwemo ibice gusa byonyine ni bimwe mu bintu bishobora gutuma ibintu biba bibi cyane ndetse binahindura isura, kuko ibi byagishyira ahantu habi cyane. Kuko nimba turi bujyane kuri patoro yenda nimugoroba ariko tukajyana kuri patoro ntakwizeye, nzi neza yuko urimo urahonda agatoki, kandi icyo gihe iyo patoro nanjye sindi buyikore, aho kugira ngo ncunga duyi ahubwo ndaza kugucunga ye nka duyi. Ubwo rero numva yuko ikijyanye no gucikamo ibice byo byamaze gutuma rwose ibintu bihindura isura ndetse binaba bibi cyane, by'umwihariko hano mu gihugu cy'i Burundi. Ubwo rero rwose isaha ku isaha akaba ari nayo mpamvu ibintu biba bikomeje kugenda bikomera. Ngira ngo turimo turanagenda tugana ku musozo. Reka dusimbukire gato i Bujumbura. Bujumbura naho rwose mu gisigara cya Bujumbura umutekano wakomeje kugenda uzamba. Umutekano wakomeje kugenda uzamba rwose, aho umutekano rwose tuvugana ukomeje kugenda uba mubi cyane. Ni ukuvuga ngo impamvu umutekano ukomeje kuzamba nta yindi, ni uko kugeza magingo aya nta n'umwe uri kwizera undi ndetse barimo barizera ibintu bitandukanye. Ubwo rero rwose icyo gihe biraza gutuma bose bakomeza kwigana ndetse buri umwe yikanga undi ndetse kandi nako bikanga duyi. Reka tubashimire dusoreze aha ngaha. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane.